Što je mutno? A vidiš ba, ja. Gdje ste ljudi? Evo klizimo po gradu. Klizimo malo po Sarajevu. Nimaš nema ovom Sarajevo osim gužvi, gledaj ovo. Znači, ljudi, Kuprić. Sam, brate, ima ove raje iskompleksiran, ja ne znam šta je ovo. Ja ne znam šta je ovo raje ovako. On, vidite, daje gasove, turira nešto, leti. Na semaforu kroz crveno leti kroz tebe, brate. Kroz tebe leti. Mora žuri neko čovjek, brate. A idući ga opet zaustavi semafor, crveno. Na kontam. Opušteno narode malo, ba, ded. Stićemo svi ako Bog da na mjesto odredišta, lagano. Bez stresa, fino. Šta će evo gužva, šta će sad, evo. Šta kud još kroz golfa ovog proći? Ne može, brate. Zagužvalo se i šta će sad? Još ovaj Sarajevo film festival i to ti je to se. A tabli, znači, nema odakle nema. Od Amerike, sam još iz Kine nisam vidio. To je, brate, sve došlo, jedan. Sve došlo. Ja neću dolaze da zatvaram raskrst, znaš, iako vjerovatno ova iza mene psuje, ali šta ćemo. I vidi, sad sam ušao, ovaj ne mogu se uključiti. Polako, bar. Sve ćemo stići. Samo lagano. Treba malo se čuva za starost, Boga mi. Jer od stresa možeš dobiti koje kakve bolešne, krepac brzo, ovako lagano. Čuvaš se, brate. Evo, sad je zelenjak i lagano. Evo. Ej, gledaj, vidi ljepot, gledaj. A? I svakako je htio na posao doći, do sad je otišao na posao, neće ići u 12. Osim rijetki, ne idu svi, brate, u 12 na posao. Evo vidiš ovoga bijelog, gledaj.
Idemo prema otoci Hanumu da pokupimo sa drugarcom. A ja i moja sinčina smo evo u auto, mi se vozikamo. Ali iskreno, ni Sarajevo nije še nekad bilo, boga. Sve se mijenja, sve se promijenilo. Boga. Nemaš ti više, mislim, ružno ovo sad što ću ja reći, ali nema više da ti teško da švit vedra nasmijana lica, ono, znaš. Sve je to nešto nazor, boga mi znači. Mislim, ovo što pričam stvarno mi je žao. Ja sam iz ovog grada, ovdje sam faktički odrasao, tu se rodio. Žao mi je stvarno što se ovo dešava. Mada ima puno grad potencijala i te omladne, ali stvarno ne daju im da procvate to sve. Ta ustrana politika, znaš. Tako, ja vidiš, samo vidiš, gledaj bosanske table i gledaj auta. Evo, naprimjer ovaj Audi. Bratom vrijedno 45.000 eura, evo ovaj crni, eto tako. ABT još, više, brat. Više. Znam zato što ABT u mojoj blizini ima, sad ne znam li to glavni ili ima još, ali ovaj ABT stvarno pravi ova auta, to je bolesno. Tako da znam da je ovo vatra. Ima u Sarajevu para, ima u Sarajevu love, ali eto ga, na. Ja se nadam da to samo nije lažno sve, nazor. Znaš. Jer baš mi ovaj jedan govori, kaj Buraz, on vozi auto od 50.000 eura, sipa za 10-20 maraka goriva. Ja se nadam da to nije tako. Ja volim grad, ja volim ovu državu i sve stoji, ali neke stvari nisu u redu i to je to. Ne. Evo, ko ne zna, znači lijevo vam je Hrasno. Ima jedna fina pekara, tu nije loša, dobra pekara. Mi ćemo desno. Jer ovdje rade nešto. I tako, eto. Ovdje možda Hrasno isto. Ja ću na otok pa ću desno idem do onoga velikog binga. U Halilovićima. To je isto jedna dobra stvar kao što je napravljena. Ima Sinestara, mislim, ja. Kino tu, na neki restorani, ovo ono veliki bingo, imaš svašta tu uzeti. Cool, taj dio na primjeru se sviđa.
onaj zaživjeti. Ali vidi se da je to malo, da je to sve novo. Tu će vjerojatno i cijene da padneš na guzicu. Evo buraz, čvila. Evo sam pozvan, s čvile, s Čengić čvile sam ja, brate. S čvile. Evo buće potok Jerane, buće potoke. Buća potok. Lez, dobro te ovo lizalo, sin. Sad ćemo na otoku. Mislim da kup sam par stvari, dobre stvari ovdje, boga. Evo ovdje. Oj, pješake moram pust, nisam, oj. Evo otoke pijace. Evo onda je desno možda ščvilu. A vidiš ti prestrojavanja. Evo ovaj ulazi metar. Moj brat. Jeste sine, jeste, babino sunce moje. Joj, idemo nešto sad uzeti, može? Ja, ljubav moja. Ma joj, samo reci. Aha. Jeste sine. Jeste ljubav, bravo. Šta ćemo kupiti sad? Šta ćemo? Ćemo mohonu? Joj, ljubi babo, slavuja svog. Idemo mohonu da kupimo. No, tako je sine moj. I da s ceste groblje jesu, brate. Jebi ga. Ja sam išao u Albanije, katastrofa još veća, 3 puta znači. Ja nisam mogao vjerovati da je toliko Bosna ispred Albanije, znači, ne znam. Mi smo za Albaniju Njemačka, boga. Mora ću otići u servis auto pregledam. Imam osjećaj da sve klepići. Taka imam osjećaj. Ovdje danas vidjeti u Tomića mora li se raditi onaj termin ili ne mora. Evo vidiš. Na tom Bingu Haliloviću, jel ovo, šta ja znam, valjda. Evo lijevo Gras. Groblje autobusa. Ne vidiš da je Sinestar, jest. Ne vidiš sad što ima još ovdje 1000 onakih stvari. Svašta, gledaj. Almaraz, BH Telekom, Svemirko nešto.
Hoćemo, Metropolis, daj dova. DM, eto, dobro, brate, ovdje, ako ne zna, vjerovatno znate kogod je u klini Sarajeva da ovo ima. Cool je. Evo mi ćemo ga ovdje filmski uliva. Bajo moj. Ljudi na džiru s Bošnjom. Ne znam se svidlo, ako nije, napiši da vam se nije svidlo, va nećemo snimat. Nemoj da vam samo Bošnjo stres pravi, bogat. Ako vam se svidlo, super, meni još draže. Ostajte mi zdravo, čuvajte se, pozdrav od Bošnje iz Sarajeva, čao.